Nyemerera tugaruke kuri iyi si y'iterambere ndetse n'ikoranabuhanga, aho utunze telefoni nziza ya mbere kuri iyi si ari utunze iyitwa Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond, igura akayabo karenga miliyari 67 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi ikubye agaciro k'amafaranga imodoka y'umuhanzi Bruce Melody iherutse kuza hano mu Rwanda. Abanyarwanda twese turatangara maze turayavuga koko. Ushobora kuba utarimo kubyumva neza, ariko njyewe uyu munsi niyemeje kukumvisha telefone 5 za mbere ku isi zihenze muri uyu mwaka 2025, aho usanga zirusha agaciro k'amafaranga imodoka z'ibikomerezwa bya mbere hano mu Rwanda. Ngaho nawe gereranya imodoka na telefoni. Nibyo kuko kuri iyi si abantu nibangana, hakozwe telefoni nk'izi kugira ngo ubone itandukaniro riri hagati y'umukire n'umukene. Ngaho nayo baze twese ku isi dutunze telefoni z'ubwoko bumwe, imodoka z'ubwoko bumwe, ndetse tuba no mu mazu y'ubwoko bumwe, si wamenya umukire n'umukene, ndakurahiye. Niyo mpamvu rero numara kureba uru rutonde rw'itonderwa telefone 5 zihenze za mbere hano ku isi, udakwiye kugaya telefone utunze iyo ari yo yose, ibe gatushi kugeza kuri iPhone y'ubwoko bwose ushaka. Wahisemo neza cyane kudukurikira. Njye ndi Emavin, iyi ni Mari Official. Ikaze. Uko bisanzwe turahera ku mwanya wa 5 w'uru rutonde rw'itondewe rwa telefone 5 za mbere hano ku isi muri uyu mwaka wa 2025. Twise ku mwanya wa 5 turasanga telefoni yitwa Mobiado Grand 350 Pioneer. Abatunze gatushi mwirwaniriza z'ibitabo zigezweho, kuko niyikoze mu matushi. Gusa si Tecno, Itel, Nokia, IU cyangwa n'izindi dukunze kubona hano mu Rwanda. Kuko ushaka Mobiado Grand 350 byakugora cyane kuyibona hano mu Rwanda. Mbese hari uwo wari warigeze uyibonana, uwo menya ko ari umukire ndetse akaba n'umuherwe, bamwe twita abihaye. Mobiado Grand ni telefoni y'Abashinwa yakozwe guhera mu mwaka wa 2015, iza gusohoka ejo bundi gato mu mwaka wa 2023. Iyi telefone ikoranywe ubuhanga budasanzwe. Ni telefoni izengurutswe n'iby'agaciro nka zahabu, diamond, aluminium ndetse na silver n'ibindi by'agaciro biyongerera ubwiza n'ubudahangarwa. Iyi telefoni nushaka kuyigura uzitwaza amafaranga atari munsi ya miliyoni 418 z'amafaranga y'u Rwanda. Reka tuve ku mwanya wa 5 ahubwo tunyarukire ku mwanya wa 4, aho turasanga V2 Signature Cobra. Ndarahiye gatushi ziracyayoboye ndetse nta naho zizajya, kuko niyikoze mu matushi. Iyi ihagaze agaciro k'amafaranga arenga miliyoni 830 z'amafaranga. Iyi nubwo ifite ikimenyetso cya Cobra, gusa ikozwe mu by'agaciro nka Carat, Gold, Diamond ndetse na Copper. Iyi niyo dusanga ku mwanya wa 4. Umwanya wa 3 nawo ni gatushi rwose, aho turasanga iyitwa Goldfish La Million. Iyi zahabu yuzuye miliyoni nayo irahenze cyane rwose. Nibyo koko reka ihende, kuko nk'uko izina ryayo ribivuga, harimo gold bisobanura zahabu, naho La Million byo bikavuga miliyoni. Goldfish ni telefoni ihagaze akayabo ka miliyoni 3 z'amadolari y'Amerika, ayararenga miliyari 18 z'amafaranga y'u Rwanda. Reka twe gutinda dukomereze ku mwanya wa 2 wa telefoni zihenze cyane kurusha izindi kuri isi mu mwaka wa 2025, aho turahasanga iyitwa iPhone 6 by Saturn Hacks. Akaba ari telefoni ya smartphone yakozwe n'uruganda rwa iPhone rw'Abongereza guhera mu mwaka wa 2017 kugeza ejo bundi rwose gato mu mwaka wa 2024.
izengurutswe n'iby'agaciro nka Diamond Gold. Iyo itandukanye n'izindi smartphone, aho ikirahure cyayo gifite ubudahangarwa bwo kuba kitapfa kumenwa n'ikibonetse cyose. Iyi yo uzabona uyitunze muri uyu mwaka wa 2025 uzamushyire mu kindi cyiciro, kuko ni telefoni yabihaye koko, aho ihagaze akayabo ka miliyoni 14 z'amadolari y'Amerika, ayararenga miliyari 20 z'amafaranga y'u Rwanda. Reka tuve kuri uyu mwanya wa kabiri, ahubwo turebe telefoni iri ku mwanya wa mbere wa telefone 5 za mbere zihenze kurusha izindi mu mwaka wa 2025. Ese urumva ari iyo telefoni yaza kuri uyu mwanya wa mbere ikaba iyoboye urutonde? Nkwibutsa ko ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro cyacu utanga igitekerezo cyawe muri komenti. Nyamuneka ntiyibagirwe gusoza iyi video udakanze aho hasi mu ijambo ryanditseho subscribe, kugira ngo ujye ubasha gukurikirana neza ibiganiro byacu hano kuri Mali Official. Ikindi kandi sharing iyi video ku nshuti zawe niba uzikunda. Ubundi reka twikomereze. Ku mwanya wa mbere aho turasanga yitwa Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond. Iyi nayo ni mukuru wa yindi twasanze ku mwanya wa kabiri, kuko zikorerwa mu ruganda rumwe rwa iPhone 6. Iyi telefoni izengurutswe n'iby'agaciro nka Diamond ndetse na Gold mu kirahure cyayo. Iyi telefoni yuzuye iby'agaciro nayo ni iy'agaciro, kuko kuri ubu ihagaze akayabo ka miliyoni 48 z'amadolari y'Amerika, ayararenga miliyari 68 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi nayo ifite ubudahangarwa burenze, aho ishobora kumara ukwezi mu mazi atarayinjira mu kirahure na gato, naho ikirahure cyayo kikaba kidashobora kumenwa n'ikibonetse cyose. Ngibyo bya telefoni 5 za mbere zihenze mu mwaka wa 2025 kuri iyi si. Niwumva nawe wahinduye icyiciro ubwo umenya aho uzabariza, gusa biragoranye cyane ko telefoni nk'izi ziboneka mu Rwanda. Byagusaba kujya hanze y'igihugu byibuze kugira ngo uyishyikire. Ni telefoni ziteye mu buryo butangaje, aho ushobora kuyibona mu muhanda ukaba waterura ukajugunya mu gihe utazi agaciro kayo. Twabonye kandi ko telefoni nk'izi zihenze atari ukubera ibyo zikora bihenze kurusha izindi, ahubwo agaciro kayo gaterwa n'amabuye y'agaciro ayizengurutse, ubudahangarwa ifite, ndetse n'ubushobozi bwo kuba itamenwa n'ikibonetse cyose, kandi zikaba telefoni ziteye mu ishusho nziza zijyanye no kuryoshya. Naha dusoreje ikiganiro twari twabateguriye cy'uyu munsi, ikiganiro tubashimira kuba mugikurikira. Nge nitwa Emavin, iyi ni Mali Official. Tubifurije ibiryo, amahoro ndetse n'amafaranga.